Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rudende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi, turi mu gitondo ku igenekerezo rya 15 gitugutu 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda bigaragara mu bice bitandukanye. Oro tugiye kurabira hamwe ibirabana n'umutekano, tukareba ingingo zikomakomeye. Turaza kubabwira ibimwe mu bikomeye, turaza kubabwira ko en armes et des munitions que le CRP et Zaïre bénéficient, c'est l'œuvre. Turaza rero kubiramvura tubabwire ibijyanye n'amakuru agaragaza ko Thomas Lubanga ufitanye isano n'umutwe M23 yafatiwe mu mugambi wo guhintwara abarwanyi bo muri turi kugira ngo bashe gufasha M23 gucengera muri ibi bice. Turaza kubiramvura turabe uko ibi biri gutangazwa n'inzego zibifitiye ububasha muri ibi bice. Turaza kandi no kwinjira ku mirongo y'imbere y'urugamba tubabwire ibiri kuba aho turi buze kubereka ishusho y'ibiri kugenda bikorwa. Umutamaraza kutubwira ko dahanwa nubwo bivuga yuko umusada ukomeye cyane w'abasirikare ba FRDC waturutse muri biba byerekezo byarazaka dahanwa ngo bivuga yuko uyu musada wari w'abasirikare aha ni Masisi. Turaza kubabwira ibizaho mu buryo bwiramvuye, turaza kandi no kubabwira ko ibukavu bimeze gute mutama kezo biri strategique cyangwa aho mama 23 ishobora gukoresha igaba ibitero kuri no mujyi wa Uvira. Bari kubabwira yuko abarundi bagomba kurwana igishoboka Kisekedi ngo turababwira rero ko muri Bukavu M23 iri gutegura ibitero bikomeye byo kwibasira Uvira. Turaza kubiramvura ni muje kandi Rubero naho ibintu bizahindura isura. Umutamaraza kutubwira ko Vinyonge uhavuye wawerekeza muri byerekezo bigana ahitwa Zambungwe hariya umutwe wa 23 maze igihe uhanganamo n'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'abafatanyabikorwa by'umwihariko Fdnb nahitwa Burambo. Bivugwa byemezwe yuko uruhande rwa FARDC bagabye igitero bagamije nibuza kureba yuko imisozi cyane iri strategique cyane iriya misozi ya Uhevi ibi byerekezo byegere ikiyaga cy'Eduari haracyari urugamba rudasanzwe ndetse kandi n'urugamba ruri kugaragaramo ishyaka ridasanzwe ku ruhande rwa FARDC ndetse kandi n'urugamba rugaragaramo imbaraga zidasanzwe ku ruhande rw'uyu mutwe wa 23 nkuko amakuru ari gutuka ku mirongo ku rugamba. Ibintu bikomeje kuzamurese kandi bikomeje kugenda bikomera cyane bwana munyamakuru. Uko urugamba rugenda niko benshi bari kwibaza batise ibintu birarangira gute ko tubona imande n'imande ibintu byakaze ndetse kandi bikomeje kugenda turaza rero nabyo kujumva mu buryo bw'iramvuye banywanyi mu gihe kandi turi buze kubabwira ibimaze gutangazwa na FRDC n'ibirego bikomeye yewe bishobora kuvaho n'ibyaha by'intambara abo ku ruhande rwa leta ya Congo bari gushinja M23. Nibijyanye kandi n'ubwicanyi bukomeye bwahitanye abasivili 39 ariko hagati aho binyuze ko Laurence Kanyuka mama 23 imaze gusora itangazo ishyira ukuri kubiri kugenda bitangazwa ibiro ndetse n'ibindi nibyo tugiye kuramvura abanywanyi muri aya makuru. Ndagusabye rero ubanyine natwe kuri dukurikiye bwa mbere kandi uhita ushonda sabone kugira ngo ntuzongere gucikwa n'amakuru tubashyikiriza ngaha yibanda cyane ku mutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka turamvura amakuru yacu duhere ku birego bikomeye mama 23 iri gushinjwa na FRDC. Tugaruke tureba uko M23 yisobanura. Turayiza guhita dukomeza twumva umutama tubwira n'ibindi biri kubera mu bindi bice. Reka duhere kuri birego bikomeye aho FRDC iri gushinja FC kwica abasivili 39 mu cyumweru kimwe mu munsi umwe. Bikaba rero byagiye hanze umunsi umwe nubwo akirwagaho amasezerano umukono kubijyanye no kubahiriza gahenge ibyasinywe hagati M23 ndetse na FRDC. Ni mu gihe leta ya Congo n'umutwe wa FC Alliance Fleuve Congo basinyaga amasezerano Doha y'ubugenzuzi bw'ihagarikwa ry'imirwano ingabo za leta zihanganye mu n'umutwe M23. Biravugwa ko rero FRDC iri gushinja M23 kwica abasivili 39 mu ndwi iheze
mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo nk'uko bizatangajwe mu itangazo ryashyizwe umukono na Meja Dieudonné Kasereka umuvugizi wa 34 région militaire aravuga ko abasivili bishwe hagati y'igenekerezo rya 6 na 12 Gitugutu 2025 mu territoire ya Rucuru by'umwihariko mu gace ka Tongo muri sheferi ya Bwito ndetse no muri Kirumba no muri Kagondo. FDC iravuga ko abaturage bishwe mu buryo bwa kinyamaswa. Itangazo riravuga ko bamwe mu bishwe abarashwe bari mu nzu zabo, abandi babanje gusorwa bakanibwa ibyo bari bafite, mu gihe indi miryango yashimuswe ndetse ibikoresho byabo birapakirwa bitwarwa n'abarwanyi b'M23 mu duce twitwa Rusinga, Bouma, ahitwa Mwigaya ahazwi cyane muri groupement ya Kihondo. Abishwe boswe nk'uko bivugwa n'igisirikare cya leta bashinjwaga kuba bafite abavandimwe cyangwa se abantu bakora nabo muri Wazalendo, umutwe w'abasivili witwaje intwaro uri gukorana n'igisirikare cya leta. Mu butumwa bwayo bukakaye 34 région militaire yatangaje ko ivyo bikorwa ari crime contre l'humanité, ivuga ko idashobora kuba yabyihanganira. FDC yasabye abaturage kwitandukanya n'abagizi ba nabi, gutanga amakuru ku bikorwa nk'ibi ngibi bikomeje kugenda bigaragara. Ibirego bizatanzwe ku munsi umwe AFC na M23 leta ya Kinshasa yasinyaga amasezerano yo gushyiraho mécanisme conjointé de surveillance et de vérification de cessez-le-feu Doha mu gihugu cya Katari ibifashwemo na leta zunze ubumwe za Amerika, ubumwe bwa Afrika. Ubutumwa bwatanzwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar bugaragaza ko ibihugu bizakora nk'abagenzuzi aba observatoire kugira ngo habeho umucyo n'ubunyangamugayo mwishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yo guhagarika imirwano hagamijwe gufasha umuryango mpuzamahanga mu rugendo rwo kugarura amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Umutwe wa M23 AFC watangaje ko ari insinzi y'umwumvikano izaterwa nuko Kinshasa izubahiriza ibyo yemeye, ishinja ubutegetsi kuba ari bwo bukomeza ibikorwa bya gisirikare mu gihe bigaragaza ko bwemeye guhagarika imirwano. Ku ruhande rwa guverinoma, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko iyi ari intambwe ikomeye, ikimenyetso kibanze kigamije kurangiza intambara y'amahoro, intambara mu mahoro. Ariko abasasanguzi baravuga ko imanza n'imirwano bigikomeje mu burasirazuba bwa Kongo, icyo ari ikimenyetso cy'uko amasezerano ari kure yo gushyirwa mu bikorwa. Hashize amezi hafi 3 hasinywe déclaration de principe ya igenekerezo 19 z'ukwezi k'umunani 2025 Doha, ariko haracyagaragara uburyo FDC na AFC bakomeje gucakirana mu bice bya Masisi, Rucuru ndetse na Nyiragongo. Abasasanguzi bagira ibyo batangaza. Orero umusasanguzi akaba n'umudepite wahoze mu nteko Juvenal Munobo yatangaje ko amahoro ya nyayo adashoboka mu gihe impande zombi zitaragira ubushake bwo guhagarika intambara mu buryo bunoze. Mu gihe FDC ivuga ko iri gukora operation kugarura uduce twigaruriwe n'umwanzi, AFC ivuga ko iri muri defensive monde irinda ibirindiro byayo, mu gihe FDC ifatanyije n'abarwanyi wa Wazalendo bagaye bitero bihurijwe hamwe, ibyo twakwita ko ari offensive coordonnée. Abasasanguzi bavuga ko ubutaka bwa Nord Kivu buri mu bihe bikomeye byo kwisuganya kwa gisirikare, repositionnement stratégique, aho buri ruhande ruri gushaka gufata ibyiciro by'ingenzi, position clé mbere yuko amasezerano ya Doha ashyirwa mu bikorwa. Uko rero bigaragara, AFC yagize ikivuga ku bijyanye n'ibi birego bikomeye iri gushinjwa, igaragaza aho ihagaze mu butumwa buzindutse bwandikwa mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa 3 ku igenekerezo rya 15 Gitugutu 2025. Mu itangazo ryihutirwa ryashyizwe ahagaragara ku mugoroba wo kuwa mbere ku igenekerezo rya 14 Ukwakira, umuvugizi w'umuryango w'ingabo za AFC Laurence Kanyuka yatangaje ko ingabo za leta iharanira demokarasi ya Kongo hamwe n'abo bafatanyije muri Kosariya ya Kinshasa bakoze ibitero bikomeye nyuma y'amasaha make gusa hashyinwe umukono ku masezerano y'Doha muri Katari. Uko iri tangazo ribivuga, ayo masaha make nyuma yo gusinya protocole de cessez-le-feu, ingabo za leta zahise zitangiza ibitero byo mu kirere, bombardement intensive, bigamije gusenya ibirindiro bya M23 ndetse n'imidugudu yiganjemo abaturage mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, aho bagize bati amasezerano yo guhagarika imirwano yasinywe ku igenekerezo rya 14 Gitugutu 2025 i Doha, bikaba rero ari ibintu bagira bati
amasezerano yo guhagarika imirwano yasinywe ku igenekerezo 14 idoha ataraca n'igihe ingabo za Kinshasa zahise zisubira mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi barasa ibisasu mu duce dutuwe cyane harimo n'ibirindiro byacu bya Sud Kivu no mu majyaruguru. AFC iravuga ko ibitero byo ku butaka asated en solo zabaye mu duce kwitwa Kadasomwa, ahitwa Rumbici, ahitwa Kasake ndetse n'ahandi hataramenyekana neza. Uyu mutwe uvuga ko ivyo bikorwa byose bizakozwe na Kosaria ya leta ya Kinshasa igizwe na FARDC, Wazarendo, FDR ndetse n'ingabo z'abacancuro. Amakuru ari guturuka muri Karehe na Kabare mu ntara Kivu y'Amajyepfo yemeza ko humvikanye amasasu menshi ndetse n'urusaku rw'ibisasu bikomeye kuva ku mugoroba wo kuwa Mungu kugeza mu gitondo cyo kuwa mbere, ahari abaturage bavuze ko bamaze guhungira mu misozi yitwa Rumbici na Bijombo kubera impungenge z'ibiturika. Ubutumwa bwa Laurence Kanyuka yagize ati yashinje Regiment Politique de Kinshasa ubutegetsi bwa Kinshasa bushaka intambara guhungabanya amahoro no gushyira mu kaga ubuzima bw'abaturage. Ubuyobozi bwa Kinshasa bukomeje kwica abaturage b'inzirakarengane kandi burimo gusenya icyizere cyari cyarubatswe mu biganiro by'Idoha. Ibi ni ibikorwa bigamije kuburizamo amahoro no gukomeza urugamba rwa politike y'akarengane. Umuvugizi yavuze ko AFC izakomeza gukurikirana amasezerano ariko ngo ntizemera gukomeza kwihanganira ibitero bishyira mu kaga abasivili n'ingabo. Amasezerano yasinywe Idoha ku igenekerezo rya 14 Gitugu 2025 hagati ya leta ya Kongo na AFC yo guhagarika imirwano ako kanya, harimo CCRF immédiate guhagarika imirwano ako kanya, mise en place du corridor humanitaire gushyiraho inzira y'umutekano ku bikorwa by'ubutabazi, dialogue politique et inclusive kuganira ku bibazo bya politike n'ubwiyunge mu burasirazuba bwa Kongo. Abasasanguzi baravuga ko ubwo amasezerano yashyirwagaho umukono leta ya Qatar yari yifashe nk'umuhuza w'amahoro, ariko nyuma y'amasaha 24 gusa ibintu byongeye gusubira mu ishusho y'imirwano n'ibitero by'indege n'ubutaka. Abasasanguzi b'akarere bashinzwe bakurikirana ibijyanye n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari batangaza ko ibikorwa bishobora gusenya ubwumvikane bushya bwari bwatangiye kubwa hagati ya AFC ndetse na leta ya Kinshasa. Umwe mu barimo gukurikirana ibiganiro yabwitangaza Amakuru ati iyo habaye ibitero nyuma y'amasezerano bituma haba kutubahiriza amasezerano violation du CCRF, bigatuma ingingo zose z'amahoro zigira agaciro gato. Ibi birasubiza ibintu inyuma cyane. Mu gusoza itangazo AFC yasabye umuryango w'abibumbye Loni, umuryango wa Afrika yunze ubumwe African Union, abahuza baturutse muri Qatar na East African Community kugira icyo bakora vuba kugira ngo Kinshasa isubire ku murongo w'amahoro. Turasaba ko habaho igenzura ryihuse ry'ubusanzwe bwa Kinshasa bwo kurenga ku masezerano, kandi twibutsa ko AFC izakomeza kugira imyitwarire ishyize imbere bijyanye n'amahoro. Akaba rero ari bizatangajwe birebana n'ibigomba guhita bikorwa, ariko kugeza ubu biratangazwa ndetse biri no kuvugwa ko kugeza ubu uruhande rwa leta rukomeje imyiteguro, ruri kuzana ibikoresho ndetse n'abasirikare mu bice bitandukanye. Ibi rero akaba ari ibimenyetso bigaragaza ko urugamba ruri kwitegurwa ku gitigiri ntangere. Ubwoba bwabaye bwinshi muri societe civile, benshi bafite ubwoba ko imirwano ikomeye ishobora kuza gukomera ndetse bikaza guteza ibindi bibazo bikomeye biziyongera ku bimaze iminsi bigaragara mu bice bitandukanye by'ubuseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Kugeza ubu kandi biravugwa kandi biremezwa ko benshi mu bakurikiranira hafi biri ko baratangaza ko hari n'imyitozo iri gutangwa yaba ku ruhande rwa M23 yaba ku ruhande rwa FARDC, aho bari kwigisha ibijyanye n'igisirikare bamwe mu bagomba kuza ku rugamba. Benshi mu bakurikiranira hafi biba baravuga ko ibi ari ibimenyetso simusiga bigaragaza ko urugamba rukomeye kandi rukomeje rugana mu bindi bice bitandukanye nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Kugeza ubu rero benshi mu bakurikiranira hafi biri kuba baratangaza bafite ubuhamya bavuga ko urugamba rukomeye kandi rukomeje. Reka twumve umutama tubwira imyiteguro ikomeye ikomeje gukorwa. Kare bake akaba nayo mpamvu urugamba rwa hano muri hano za Kadahandwa
rwaje kunanira cyane uruhande rwa FARDC kuko intego bari bafite kuri uno munsi yo kwigarurira uduce twinshi byabo mu Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru, aha cyane hano Kadahandwa, dore yuko bavugaga yuko iriya misozi ya hariya kwa Burora, kuri ya bikuyi byo kwa Burora, iriya misozi itandukanye yegereye n'ubundi hariya muri teritwari ya Masisi mu duce twinshi dutandukanye, biravuga yuko uruhande rwa FARDC rwagejeje kurwana mu buryo budasanzwe ariko budasubirwaho, ariko bikemezwa yuko impamvu urugamba rutaje kugenda neza muri no misozi yahitwa Kadahandwa nuko ngo FARDC ku ruhande rwayo ngo yakoresheje abawazendo cyane, ngo kuko niwe yera deployinze ndetse kandi abari basanzwe muri misozi za Kadahandwa, nkuko amakuru ari kugenda aturuka ari mu misozi ya teritwari Masisi by'umwihariko ari Kadahandwa, urugamba rwaje gukomera ndetse kandi rukaba ihurizo ku rwego rudasanzwe. Reka rero tujye ni Rubero naho twumve ibyaho. Umunyamakuru najya mwibutse yuko ahitwa Kirambo hejuru y'ikiyaga cya Edouard mu merekezo yahitwa Rubero, Rubero ikitwa urugamba rwaje gukomera cyane mu misozi y'Ikirambo. Aha Kirambo rero nagira ngo mwibutse yuko ari igice kiri strategique, uhavuye wawerekeza muri ya byerekezo bya Kavinyonge, uhavuye wawerekeza muri ya byerekezo bigana ahitwa Zambungwe, hariya umutwe wa 23 maze igihe uhanganamo n'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'abafatanyabikorwa by'umwihariko Fdnb, nahitwa Burambo bivugwa byemezwe yuko uruhande rwa FARDC bagabye igitero bagamije nibuza kureba yuko imisozi cyane cyane iri strategique cyane iriya misozi ya Uhevi, ibi byerekezo byegere ikiyaga cya Edouard, haracyari urugamba rudasanzwe ndetse kandi n'urugamba ruri kugaragaramo ishyaka ridasanzwe ku ruhande rwa FARDC ndetse kandi n'urugamba rugaragaramo imbaraga zidasanzwe ku ruhande rw'uyu mutwe wa 23 nkuko amakuru ari gutuka ku mirimo ku rugamba, ibintu bikomeje kuzamurese kandi bikomeje kugenda bikomera cyane. Bwana munyamakuru, uko urugamba rugenda niko benshi bari kwibaza batise ibintu birarangira gute ko tubona impande n'imande ibintu byakaze ndetse kandi bikomeje kugenda bikarata uko umunsi ugenda uzaza undi, niko kandi nanone nakubwiza ukuri ko icyitwanga abacancuro ku rugamba rwabereye ahitwa Burambo. Nyamuneka bwana munyamakuru nagira ngo ubwize ukuri yuko ngo ibintu byakomeye muri no misozi yahitwa za Burambo, ngo kuko ikitwa umunyekolombia ikitwa umunyargentine yongeye kugaragara rwose ngo ari gukoresha izino mbunda z'abasnipers, kuko bivuga yuko abagabye igitero hano mu misozi y'Iburambo ngo nabaturutse muri amashyamba y'Ibeni, nkuko amakuru ari gutuka ku mirimo ku rugamba. Urugamba rukomeje kugenda rukomeretse kandi ruri kuba ihurizo uko umunsi ugenda uzaza ni bwana munyamakuru. Ibi rero ni ibiri kubera mwabiri abice, ni mu gihe kandi andi makuru ahari aravuga ko Uvira habaye ahantu rero hari gutegurirwa ibitero bikomeye bigamije kuza kwibasira FARDC nkuko amakuru atugeraho bivuga. Reka twumve umutama tubwira ibijyanye n'iyi myiteguro iri gukorwa ikorerwa Bukavu ari kwigamije kuba yagaba ibitero Uvira. Bwana munyamakuru najya nyongeye ngumenyeshe yuko ikitwa Uvira aya masaha turi kuvugana imisozi y'umuhanda Route 5, imisozi itandukanye y'umuhanda Route 2 ikomeje kugenda yoherezwaho abasirikare benshi cyane mu misozi y'Uvira. Ubu turi kuvugana imisozi yahitwa za Kawezi, imihanda yitwa za Runingo mu byerekezo bigana za Bukavu ndetse mu marembo atandukanye y'umujyi wa Uvira ndetse na Bukavu, biremezwa ndetse kandi mu bimenyetso biri kugaragara yuko FARDC ikomeje kugenda yoherezamo abasirikare, bikemezwa yuko kandi uruhande rwa Fdnb rwahawe ibwiriza rikomeye ryuko mu gihe gitoya bagomba kugaragaza imbaraga zabo zidasanzwe zuko ngo aho imisade y'abasirikare baba M23 bari guturuka cyane cyane hariya hafi ikibuga cy'indege cya Kavumu ndetse no mu byerekezo biri strategique cyangwa aho M23 ishobora gukoresha igaba ibitero kuri no mujyi wa Uvira. Bari kubabwira yuko abarundi bagomba kurwana igishoboka. Kisekedi ngo yamaze gutanga ibwiriza ryuko yemeye gutanga ikiguzi cyose gishoboka kugira ngo ibi bice biri strategique abarundi babirinde, ngo kuko babona yuko mu gihe bya bitarinzwe n'abarundi ngo ubundi muntu wese waharinda nta kintu byamumarira. Bikavuga yuko rero ariyo mpamvu imisozi yahitwa Kihande, bwana munyamakuru, imisozi yahitwa Kingwengwe aka kanya iri kuzanwamo abasirikare, ariko nyuma y'imirwano yabereye ahitwa Ruburure mu masaha ya mu gitondo biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko ahitwa Rubarika hamaze kuzanwa abasirikare bavuye ikamanyora bama 23, bikemezwa yuko mu gihe iriya misozi ya Kingwengwe n'imisozi ya Kihande ndetse na Runingo n'ahitwa Kiriba haba hari koherezwa abasirikare hafi y'umuhanda Route 5. Uyu mutwe nawo kohereza abasirikare Rubarika n'ahitwa Bideka hafi ya biriya bice bya Ruvunji, bikemezwa yuko mu gihe gito tugiye kubona imirwano ikomeye cyane hano hafi y'uno muhanda Route 5 uva muri Bukavu werekeza muri Uvira. Bwana munyamakuru, ubu icyo twavugana kidasanzwe nuko abarundi nakubwiza ukuri ko bari kohereza abasirikare mu byerekezo bigana n'ubundi kuno muhanda Route 5 uva Uvira werekeza Bukavu.
Reka rero banywanyi dukomeze tujye Warungu naho hari ibiri kwavugwa. Mutama Warungu bimeze gute? Nagira ngo nongere ngumenyeshe yuko ibintu byakomeye cyane, nongere ngumenyeshe yuko ibintu byahinduye isura mu gihe gitoya. Ubu turi kuvugana ahitwa Warungu, ibintu byahinduye isura ku rwego ruri hejuru. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko uruhande rw'ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'abafatanyabikorwa babo bongeye kugaba igitero kidasanzwe mu misozi yahariya neza cyane mu byerekezo bigana ahitwa Kashongerwe ndetse n'imisozi ya Tubimbi. Aha ni nyuma yuko uyu mutwe bivuga yuko wagabye ibitero ku munsi w'ejo mu gace ka hano muri Tubimbi, bakaza no kugerageza guhangana bikomeye n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano rero ngo yaje no gusiga uruhande rw'umutwe wa M23 muri la misozi yegereye ahitwa Kashongerwe n'imisozi yegereye Tubimbi, bagerageza gusubira inyuma kuri no munsi udasanzwe nkuko turi kuvugana akakanya. Kandi biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko ubu uyu mutwe werekeje mu misozi yahitwa Kabugi ndetse kandi uyu mutwe ukerekeza mu misozi yahitwa Kibonda. Bikanemezwa kandi yuko uyu mutwe wagize gutya kandi ugakomwa mwukora ku rwego rukomeye cyane ngo kuko bari bagabye ibitero bidasanzwe muri la misozi yaharaza Tubimbi, ariko uruhande rwa FARDC ngo bari bamaze kumenya amakuru akomeye cyane yuko bagiye kugabwaho ibitero, hanyuma abasirikare ba FARDC abenshi muri bo higanjemo abahibu Special Force Anaconda ndetse kandi n'aba Eagles utibagiwe Fdnb ngo bongera kugerageza kuva mu misozi yegereye ahitwa za Gombe bamanuka umuhanda w'National kabiri berekeza ahitwa Tubimbi, birangira n'ubundi ngo birukanye umutwe neza sarambwe nkuko amakuru ari guturukara mu bice bya Warungu akomeje kugenda tugeraho bwana munyamakuru. Ubigihari nuko uyu mutwe wavuye mu duce tumwe na tumwe, ariko nanone bikavuga yuko ngo ukiri gutegurira imisadi ikomeye cyane mu bice byegereye hariya muri Warungu nkuko amakuru ari guturuka muri Warungu akomeje kugenda tugeraho bwana munyamakuru. Ibiro ni biri kubera muri Warungu. Reka dukomeze tujye no kuzinde axe naho twumve ibiri kugenda bihabera. Kore no kwabagira gutanga n'imisado mu bice bya hariya za Shabunda, nyuma yo kumenya ko n'ubundi cya kibuga gitoya cya Shabunda umutwe neza Srambi uri gushaka kukigera mu misozi yahariya muri kipe y'amajyepfo by'umwihariko muri ino misozi y'umurenge, nk'uko amakuru ari guturuka ku rugamba n'ubundi ibintu bikomeje kugenda bivuga yuko hariya Shabunda hari gushakishwa kubona bwangu n'uyu mutwe kugira ngo n'ubundi kino kibuga gitoya cy'indege kibafashe no kwerekeza muri byerekezo byo gushaka kwinjira. Ubwo watubwira ko ku kibuga cy'indege umutekano ucunzwe gute Mutama, mu gihe navuga ko bari kugenda bahagera amajanja? Nubwo hagerwa amajanja ariko biragaragara yuko imisozi yose itandukanye hariya hafi na Shabunda, aha hose Shabunda ifadde cyamaze kwazana abasirikare benshi cyane. Yego. Biravugwa ndetse kandi banagaragara mu mashusho n'amavideo turi kubona hafi twahizewe neza 100%. Yego. Yuko imisozi hariya hafi na Shabunda ahitwa Misenge, ahitwa Kayisha, n'ahitwa Rugungu, n'ahitwa Mutarinduruwa. Yego. Ahitwa za Kiraro n'imisozi yegereye ahitwa Rubaho, utibagiwe mu misozi ahitwa Mumbitse hariya hafi neza cyane ya Kibugire na Mikonde. Hagaragaye imirongo myinshi y'abasirikare b'Abarundi ndetse n'abasirikare ba FARDC biteguye guhangana n'urwego rw'umutwe. Nibyo Mutama, reka noneho dukomeze tujye ku yindi axe turebe ibiri ko biragenda biba. Tujye i Bukavu habereye umukwabo udasanzwe wafatiwemo bamwe mu bakekwaho ibyaha bikomeye, hakaba hari n'abavuga ko barenganye. Ubwo turagaruka n'ubundi tujyana ku yindi axe tureba ibiri ko biragenda bibera n'ahandi. Mu gitondo cy'ejo kuwa kabiri kwigenekerezo rya 30 kwezi kw'icenda 2025 abayobozi b'inzego z'ihuriro rya AFC bakoze umukwabo n'isaka mu nzira nyinshi zo mu gace kahitwa Nyarurukemba muri komini Banda i Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Ni gahunda yakozwe mu gihe akomeje kugaragara ihungabana ry'umutekano, aho by'abantu benshi bagiye batabwa muri yombi muri kariya gace. Amagana y'abagabo, abagore, urubyiruko cyane cyane abaturuka mu mayira yo hitwa Irambo nk'uwitwa Evariste Bugamba batawe muri yombi n'ingabo za AFC nk'uko bitangazwa na radio Okapite rw'inkunga n'umuryango w'abibumbye.
kuko amakuru ari guturuka muri aka gace bitangaza. Iki gikorwa kigamije kumenya no guta muri yombi abakekwaho kuba baragiye bagira uruhare mu bikorwa bihungabanya umutekano bigenda vyongera muri aka gace ka Ibanda. Benshi mu bafashwe n'urubyiruko rumara iminsi rugurisha cyangwa se runywa ibiyobyabwenge bisindisha biri mu rumogi. Muri iri tsinda hiyongeremo abantu bakekwaho kugira uruhare mu bikorwa by'ubujura no gufata ku ngufu nk'uko amakuru atugeraho ariko arabisigura. Kugeza ubu kandi bikomeje kugenda bigaragara ko hakomeje kugenda hategurwa n'ibindi bikorwa biremereye byo kuba barwanya abazarendo bacengeye mu bice bitandukanye. Mutama tujyane kuri Index mbere ko turi buze kugaruka kuri aya makuru ari kugaragara muri raporo yasohowe na Loni. Tujyane ku handi tubwire uko bimeze. Mujyane kuri handi bw'amakuru wari kare baravugwa imirwano, ndagira ngo nawe tubwire ibyaho. Rupango imirwano wari kareho aka kanya turi kuvugana uretse agasozi kitwa Kalonge kigaruwe n'umutwe neza tarambwe ku munsi w'ejo. Yego, bikavugwa ariko ko ibi byakozwe kuri tactique zidasanzwe n'uruhande rw'igisirikare cya FDC ndetse n'abarundi kugira ngo barebe uburyo kirundi karagace. Yego, yegereye ahitwa Kibuwa na Nsindo ndetse n'ahitwa Rimangi n'ahitwa Misozi ya Zakasu. Yego, uyu mutwe uze kwibwira yuko wahafashe cyangwa se uri kuhakontorora noneho bize gufasha igisirikare cya FDC abasirikare bafite ahitwa Kimba na Mitao n'ahitwa Kinke. yego, iyi misaga ngo abasirikare bari Kinke n'abari muri ya misozi yegereye za Kikoma na Mpofi bamara kwerekeza muri ya bice bya Kalonge n'ubundi ngo ibizahurizamo hamwe bizabafashe kwinjira muri ya misozi ya Kishanga n'ubundi bamanuka binjira muri hariya mu misozi yegereye muri Tetwari Mafisi irimo bihambwe Kibati n'ahandi hatandukanye bigaragara yuko bafite mu ntego. kandi biri kugaragara nuko mu bari gushaka gutumatuma uyu mutwe ugashyiramo ibirindiro bibuza hano mu bice bya hano Kalonge bakashyira intwaro nyinshi noneho bikazafasha kuba bazibambura hanyuma bakabaca intege imbaraga bafite muri bice bya Bihambwe ndetse n'imisozi ya Zamahanga na Mirasezi ya Zaburora. hanyuma ngo zicike nizimara gucika imisada abasirikare bazanye ibintu bice muri amara kubarasa ndetse no kubambura intwaro yabafashe kwinjira neza muri bice byahariya muri Tetwari Mafisi. urabona yuko uko urugamba rukomeje kugenda rugeneretse kandi uko rumeze bwana munyamakuru uko umunsi ugenda uzaza indi dukurikije uburyo kiripota risasi na magero ihagaze aka kanya. igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyazanye amayeri adasanzwe kandi ubona yuko amayeri bazanye ari amayeri ataramenyere ku bagombe ku rugamba adasanzwe, aho bashobora kuba bagira gutyo bagacaka bogi umutwe bakabawurika ukinjira mu gace kamwe cyangwa se ukagafata mu buryo bwabo bakaba banakwigira inyuma. bikavuga yuko ibi abashinzwe kureba ibyabire muri kano gace n'intwaro zakoreshejwe cyane FDC bivuga yuko ufite intwaro za drone mu cyo harabya Munyampuri ifite kajugujugu yari ko yuko baratomera misozi ya za Kalonge bakabasubiza inyuma bakajya mu misozi ya za Kishanga n'era misozi ya Zangenge na Kangati na Bihambwe, ariko ngo babaretse bigira imbere gatoya bahita bakambika misozi ya za Kalonge. birumvikana ko Kalonge iri hagati ya Kishanga ndetse na Kare yamaze kwibuka none umutwe, ariko kavuga yuko ibi byakozwe kuri tactique y'igisirikare cya Fdnb n'igisirikare cya Politique kugira ngo bazabaze ko babarasaho n'indege ngo babace intege kubibuza cyane. Nibyo, reka noneho tujye kuri raporo ikomeye igaragaza ukuntu umutwe wa 23 ukomeje kugenda wakira abawufasha. aho raporo ya Loni yagiye hanze igira ibyo igaragaza. ubwo turagaruka n'ubundi tujyana n'imasisi naho turaba ibijyanye n'imirwano hagati ya 23 ndetse na PSLS ya Janvier Karayira uko bihagaze. Intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Madame Bintou Keita yarayabwiye inama nkuru ya Loni ijejwe umutekano ku isi ko abarwanyi bashasha barenga 7,000 bamaze guhabwa inyigisho z'igisoda mu nkambi ya AFC mu mezi 7 aheze. Mu ijambo yashikirije abagize iyo nama, umupfasoni Keita yavuze ko muri aya mezi 8 aheze umuhari wa AFC 23 wabandanyije wiyagurira uturere wongera ushinga imizi mu turere wigaruriye wirengagije ivyinshi mu byo wasabwe n'iyo nama mu ngingo yayo yo mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. iyo ngingo yasaba impande zose guhagarika imishamirano ubwo nyene kandi atagisa
yasabwe yategeka kandi ko AFC igomba guhagarika ibitero vyayo ikaba rero byava mu bisagara vya Goma na Bukavu hamwe no mu tundi duce yari imaze igihe yigaruriye ikongera igahagarika ivyo ishinga inzego zibangamwa za leta. Umupfasoni Keyita aravuga kandi ko kuva muri ruheshi mu butumwa bwa MONUSCO bumaze kuronka indiri y'abasaba gukingirwa mu materitwari agenzurwa na AFC. Ukavuga kandi ko muri Rucuru mu kwezi kwa Mukakaro ariko kwagandagurirwamo abantu benshi kuva uno muhari watangira nguje intambara mu mpera za Munyonyo 2021. Ati ibi biraraba igihengeri hagati y'ingingo zifatwa n'inama hamwe n'ibibera ku rubuga. Atera akamo y'inama n'abafise uruhare bose mu kubokora ibishoboka vyose kugira ngo haboneke amasezerano yo guhagarika indawano burundu hamwe n'amahoro arama yotuma ituze rigaruka mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo. Ati ico conyine nico kizotuma ivyo mwiyemeje bigaragarizwa mu iterambere ry'ukuri ku banyagihugu. Nubwo rero yahagaze kuri AFC, Bintou Keita yamenyesheje ko atari uwo muhari wonyine uteye isebe mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ko yanagarutse kuri ADF, CRP na Codeco. Nta vyinshi yavuze ku muhari wa FDL rurwanya u Rwanda. Leta ico gihugu ikaba isanzwe yagiriza leta ya Kongo ko ikorana ikongera gufasha uno muhari ivyo Kongo ihakana. Ahubwo nayo ikagiriza u Rwanda ko ari icitwazo kugira ngo rubandanye ruvogera ubusugire bw'iki gihugu kimaze imyaka hafi 30 mu ntambara igenda zisubira. Kuva mu ntambara isubiye kwaduka mu mpera za 2021 muri Munyonyo, utwigoro two kugarurukana amahoro mu gushika ubu ntaco tutarashikaho. Keita yibutsa ko ibihugu n'amashyirahamwe y'akarere harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar, Ubumwe bwa Afrika, Ishyirahamwe rya Afrika y'ubuseruko hamwe n'Ishyirahamwe ry'ubutunzi rihuza ibihugu vya Afrika y'ubumanuko vyiyongeye ko gukora bishoboka byose kugira ngo amahoro agaruke biba bicishije mu biganiro. Ati hagati aho amahoro aracari kure nk'ukwezi k'urubuga. Mu ijambo rimwe ryiwe Keita yerekana ibihengeri birangwa mu musezerano y'ivyemezo bimaze gufatwa mu ntumbero yo kugarukana amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko gushika ubu bikaba ntaco birashikaho. Ati ntitwananirwa kuzibira ibihengeri, amamiliyoni n'amamiliyoni y'abasivili nibo bazabandanya bavyishura. Kaba rero ivyo yatangaje ku ngingo irabana n'ibiri kuyo biragenda biba kuri ubu ngubu. Mutamaro ndagira ngo tujyane ku zindi aksi ukomeze utubwire ibindi biri kubera muri Masisi. Ukango wete twari ya Masisi. Yego. Amakuru ari kuvugwa nuko iriya misozi yegereye hariya za Gora n'ubundi nakomeje ngarukaho. Yego. Iriya misozi ya za Bitumbara muri Sake, iriya misozi yegereye za Taraga na Marene biri kuvugwa ndetse kandi biri kwemezwa yuko intare zasorambwe ngo ku munsi w'ejo zafatiye intasi z'uruhande rwa Politique ziganjemo abagore bagera ku 14 ndetse n'abagabo bagera kuri 3 n'abana batujije imyaka 16 bagera kuri 6. Mwaba mwamenye uko byagenze? Uko byagenze bivuga yuko aya makuru yatanzwe n'abaturage batuye muri bice bya hariya muri teritwari ya Masisi, cyane cyane n'ubundi aba bakomeje kugenda babona abantu bari kuza mu makaritsiye bakakazi gatandukanye. Yego. Ariko hagaproposwa amakuru hakaza gusangwa abenshi muri abari kuza kwa akazi k'ubushumba, akazi abaza bibara ari abamotari n'ubici, abandi ari abanyonzi bakora ibintu bitandukanye. Ikavuga yuko abenshi bari abasirikare b'igisirikare cya FDNB babaje mu rwego kugira ngo bakurure amakuru y'ukuntu uyu mutwe iyoboye ibice wafashe kugira ngo bazabone aho bahera muri wa mugamba w'abasirikare 6667 bashaka kuza kubohoza ibice byano muri Kivu ya ruguru no mu Kivu y'Amajyepfo.
polisi no kubura ibikoresho by'abakozi bo mu buyobozi bibabuza gukora akazi kabo ka munsi nk'uko babisigura. Bironi biri kwamugiye kuri ubu andi makuru agaragaza ibikomeje kugenda bibera muri ibi bice bya Kisangani ni planification y'imirwano ikomeje kugenda igaragara n'imyiteguro idasanzwe, aho kugeza ngo bitangazwa ko ibintu bitameze neza muri ibi bice. Biravugwa kandi biremezwa ko imyiteguro ikomeye irimbanyije, ndetse ku kibuga cy'indege cya Kisangani hamaze kwakirwa abacancuro benshi bari guturuka mu bihugu bitandukanye. Bikaba rero byose ari ibimenyetso simusiga bigaragaza imyiteguro y'imirwano ikomeye. Amakuru aravuga ko Son Excellence Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo Repubulika na Demokarasi ya Kongo amaze amezi menshi agura ibikoresho bishya vya gisirikare mu rwego rwo guhangana n'umutwe wa M23 maze hafi imyaka irenga 3 mu ntambara bahanganyemo n'uyu mutwe w'igisirikare cya leta. Ni ibikoresho Kinshasa ikomeje kugura mu gihe ikomeje ibiganiro na AFC bamaze amezi 2 kandi basinya amahame yibanze aganisha ku guhagarika intambara. Tshisekedi ku rundi ruhande azi uburyo ibintu bikomeje kuzamba ku rubuga rw'intambara, impamvu adashobora kuba yarengera yakizera igisirikare cye. Tshisekedi kandi akaba azina kajagari gakomeje kugaragara muri iki gisirikare, ibyatumye yitabaza abacancuro abanyamahanga ngo bamufashe gushyira ku murongo FRDC yaba mu myitozo ndetse no kuri operasiyo zikomeye ku mirongo y'imbere y'urugamba. Mu kwezi kwa 12 nibwo leta iharanira rusange ya Kongo yinjiye bidasubirwaho mu mikorere n'umutwe w'abacancuro wa Blackwater wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse amakuru akavuga ko uyu mutwe wamaze kohereza muri Kongo Kinshasa abacancuro baturuka muri Colombia. Amakuru avuga ko abacancuro ba Eric Prince banaheruka kuganira na Perezida Tshisekedi inyoruke muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari gukoresha drone z'intambara zimaze iminsi zigaba ibitero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi haracyari abacancuro b'Abanyaromania igihugu cyari cyaritabaje ngo babashe kurwanya M23, nubwo ari bamwe muri bagenzi babo bamaze gusubira iwabo banyuze mu Rwanda. Bizari nyuma yo gutsindwa ndetse n'ifatwa ry'umujyi wa Goma wigaruriwe na M23. Ni mu gihe ikinyamakuru cyinjira amakuru aremereye ya Politique, umutekano ndetse n'ubutasi Africa Intelligence kivuga ko ku kibuga cy'indege cya Kisangani mu ntara ya Chopo bari abacancuro bari hari abanyaturikiya bakoresha drone 6 zo mu bwoko bwa Anka Kinshasa serutse kugura kuri iki kibuga cy'indege, kandi abandi bacancuro b'Abanyafrika y'Epfo. Iki gihugu kigomba gutikaba rero cyaraturutsemo umubare munini w'ibikoresho ndetse birimo amasasu bari abacancuro bari gukoresha biciye muri sosiyete yitwa Paramount Group nk'uko amakuru atugeraho. Nubwo leta iharanira rusange ya Kongo ikomeje gushyira imbere imbaraga mu bacancuro M23, ku ruhande rwayo ntabwo isinziriye ko ikomeje kongera imbaraga mu bice bitandukanye. Muri Warikare bari kudeployinga, muri Rubero barakora deployment. Ibi byose rero bikaba bishimangira uburyo ki imyiteguro ikomeye irimbanyije. Amakuru avuga ko uyu mutwe umaze iminsi winjiza ku bwinshi n'abasirikare bagiye kwifasha urugamba, harimo n'abahoze bakorana na guverinoma. Ibikomeje kugenda bigaragazwa ko bigiye gushyira igitutu gikomeye ku butegetsi bw'Kinshasa bukomeje kugenda bugendera kure gahunda yari yarashyizweho y'ibiganiro. Benshi babonaga ko ari inzira arangiza ibibazo. Mutama tujyane mu Minembwe naho tubwire ibiriko biragenda vyibonekeza muri ivyo bice. Minembwe byifashe gute? Ntabwo Minembwe ho nta kindi kiri kuvugwa ndetse kandi n'ikindi kiri kuhagaragara. Yego cyane ni ku kijyanye na deployment zikomeje gukorwa mu misozi iri hafi y'abahetsi naho ngaho. Yego nyuma y'uko n'ubundi umutwe neza sarambwe bikomeje kugenda bigaragara yuko ibice bya Zanzibar ndetse kandi n'ibindi bice bitandukanye bihegereye mu Gitondo, Shemira, ibice bya Warungu na Ndoba na Gombe na Indege na Kasonge na Murambi. Yego nyuma yo kubona yuko bikeneye abantu cyangwa se bakeneye gukomeza batera intambwe babisatira, biravugwa kandi biremezwa yuko umutwe wamaze gushyitsa ku ikubitiro abasirikare b'abakomando muri biriya bice by'umwihariko ahitwa Indege ndetse n'ahitwa Gombe. Bikavuga yuko ibi kandi byakozwe mu rwego kugira ngo ahangane n'ibitero bya FARDC bigiye guturuka ahitwa Fizi. Ahangaha abasirikare ba FARDC bafatanyije n'abasirikare b'Abarundi bafite gahunda yo kwerekeza mu bice bya Warungu bitandukanye, kandi bikavuga yuko uyu mutwe kuri uno munsi n'ubundi agace ka Mbere kari karimo abazarendo muri Warungu. Yego
bamaze kugakuramo abawazalendo aka kanya k'ibitsono y'umutwe. Nibyo Mutama, reka dukomeze paje amakuru yacu tujye mu birebana n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Tayari turahita twinjira mu butabera turebere hamwe iri kugenda biboneka mu rubanza Joseph Kabila wamaze gukatirwa urwo gupfa. Turagaruka n'ubundi tubwira ibijyanye n'ibikoresho biri kuva i Burundi n'ubundi bizanwa n'abasirikare benshi bamaze guhurizwa mu gisagara cya Uvira. N'urukiko rwa gisirikare rwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ku igenekerezo rya 30 ukwezi kw'icyenda 2025 rwakatiye Joseph Kabila Kabange igihano cy'urupfu. Perezida w'urukiko Lieutenant General Joseph Mutombo Katarayi yasobanuye ko Kabila ahamijwe icyaha cyo kugambanira igihugu, iby'intambara, ibyibasiye inyoko muntu no kuba mu mutwe w'ingabo utemewe n'amategeko. Urubanza rwa Joseph Kabila Kabange rwatangiye mu kwezi kwa Nyakanga 2025 nyuma yaho inteko nshingamategeko imwambuye ububasha yari afite nka senateri hashingiwe ku busabe bwatanzwe n'ubushinjacyaha ku rwego rw'igisirikare. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko Kabila yakoze ibi byaha nk'umuyobozi w'ibiro rya AFC rigenzura ibice byinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ariko yabiteye utwatsi mu itangazo yasohoye ku igenekerezo rya 12 ukwezi kw'icyenda 2025 asobanura ko ataba muri iri huriro. Lieutenant General Mutombo yasobanuye ko urukiko rwasanze ari umuyobozi wa awaye ari mu buyobozi bwa AFC kandi ko ibyo bishimangirwa n'inama yagiranye n'abayobozi bo muri iryo huriro mu gisagara cya Goma na Bukavu, hamya ko izi zari zigamije gutegura intambara nta kabuza. Abanyamategeko barengera inyungu za leta iharanira rusange ya Kongo bari basabye urukiko kwemeza ko Joseph Kabila atari umunyekongo, rukanashingiraho rumwita umunyamahanga rumuhamya icyaha cyo kuba intasi y'amahanga, ariko Lieutenant General Mutombo we yazigaragaje ko ibyo kwemeza ubwenegihugu bw'umuntu bitari mu busabe bwarwo. Kabila Kabange yabaye perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva muri 2001 kugeza muri 2019 ubwo yashyikirizaga ubutegetsi Felix Tshisekedi hashingiwe ku masezerano bagiranye ajyanye no gusaranganya imyanya y'ubuyobozi hagati y'imiryango ya politike yabo. Umubano wabo warazambye muri 2020 ubwo Tshisekedi yasesaga amasezerano y'ubufatanye na Kabila ashyiraho ihuriro ry'abashyigikiye igitekerezo cye yise Union Sacrée. Mu mpera za 2023 Kabila yarahunze yerekeza mu kindi gihugu ko hari impungenge ko ashobora gukurikiranwa n'ubutabera, ajya muri Afurika y'Epfo. Kuva mu ntangiriro za 2025 yagaragaye mu bihugu byinshi byo mu karere ka Afurika y'Amajyepfo ubwo yasuraga ndetse agasubukura n'ibikorwa bya politike. Yagaragaye atanga ibiganiro, yagaragaye kandi ari mu bice bigenzurwa na M23 byatumye kuri ubu bamufata nk'umwe mu bagiye bagira rukomeye muri ibi bikorwa bikomeye biri gukorwa. Ngaho gukora Mutama tubwire urampaye amakuru mu gikaro urambwira uti muri Uvira hari abasirikare bari guturuka Imaniema Arikindo, urambwira uti hari abari guturuka mu ntara ya Chopo bakomeje kugenda bazanwa muri Uvira, urambwira uti hari n'ibikoresho biri kuzanwa mu gisagara cya Uvira biri kuva i Bujumbura. Ndagira ngo nabyo bitubwire dukomeze noneho n'andi makuru. Mutama uratwumva? Yego, ndagira ngo ukomeze utubwira ku bijyanye n'ibyo bya deployment mu gisagara cya Uvira bihagaze gute Mutama? Yego, akavuga yuko rero ibice byano za Gomba, Kasongo ndetse na Karungwe ikoranabuhanga cyangwa n'iryo gikorwa mu mutwe n'ibyo bidashoboka kuba bakaba bagurisha mbonda. Mutama, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego, murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri imwe Rudeyi ndibashyikiriza amakuru atosoye
abarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire cyane dusoreze ngaha. Wowe udukurikiye bwa mbere tushonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.